زدت لون في اللون. هذا كان تخدم قرن سيرفوا مع طب الناس. Du coup, aquarellage, un demi-ton plus bas. Dans l'aquarellage standard du faraki. Donc, ça se met dans le lagui, pour l'aquarelle du wagui, du filagui boda, lagui, écoutagui. Sixième agouflat, nous avons mot chavé, il y a des salles hamriah, donc des forts de la même note là quoi. écoutagui. Donc, on a dans le lagui, c'est réglé مثلا aquarellage standard, qui a des faraki. Donc voilà. Donc je pense que je خدمت مع طب sur scène زعما تتواليم سي وثيتي داك كي تيديو فيها واحد تيتعلم دونك ما بعرف ما تتواليم بارام كي تخدم. Donc voilà. Donc je vais essayer, elle est pas facile mais on a différentes notes. Pour les du bouton je vous conseille تواليم هذه النظام ياخذ كذا لاني هاي سارحن شويه باش دوالين كان ندير لاني ضد انا قريب معنا تدوث. هاي سي بارتي. Voilà, on se laisse dans le jeu régulier sans que ça change à la vitesse. Donc je démarre ça. Pas bien mal qu'on être plus long que ça, il farq. Alors encore une fois. Voilà. Alors, on va démarrer. Bon, لازم نعاود نجي ولقينا. نقص دي مالك سجن قيس خار قرن تثري وقصي. Voilà.
Voilà. نبيل والسنة على جادكس. Là, encore une fois, c'est pas évident. Pardon. Dégg si xaal. تكمل واش دار تنكمل باش تعاود Voilà, on se نعاود نكركي دونك voilà. Pardon. شوف هذا كيس يقال ارجع اش دعوة
محمد راح يدخل معه وريال بدأ يكسر الإنجليز معلق Pardon. Zdravila. بس دعوة Allez, tu vas pour la dernière fois. Elle n'est pas facile, hein, mais une fois que tu as de quoi l'année d'autres années de quoi l'appareil, il faut la travailler, je veux dire. أولادي bon courage.